Ditangani Marbulan. Selamat datang di channel YouTube Doni Asyar. Jangan lupa subscribe, like, komentar dan bagikan ke seluruh sosial media Tantretan Sadeje. Salam sape buru duli buru, sape menggir duli menggir. Halo? Tur. Sungsekkan tukang toko ya. Tadi dilanjut. Aduh. Oh, tur. Maksudnya nyongok sampai tak kuat berian ke dino dengan dek nih. Gitu kok dulu. Saya kok alat telepon Vicky kita saya itu. Tak sudah dulu kok. Dulu lo Vicky. Sosi. Kan Sabu Jagat Om Durrahman Pit Bandar ngara. Oh Derin, Prabu Derin. Yan giyo jon.
Uman. Benih raja. Raja. Go go. Go. Benih. Gontang mun buru ketengga sanga neka. Oh. Benih. Pos. Benih. Oh, oh, tur. Oh, tur pada rajen. Oh. Aduh, aduh, aduh. Benih. Tak terbecek, Bang. Sering loreng sak meng mas. Sap mas. Kak Agus ngarang. Kamu di bayi. Hah? Di bayi. Enggak, Bro. Jadi Tur.
Kenapa? Benih. Di tangan di Marbulan. Cakap mana ni kau? Benih. Boban. Benih. Ini borok yocol. Bun rompu pak. Anjay.
Bener Pak, kemarin Pak. Jangan sampai burung dah. Bunda mau dia. Ya ya. Dengan Ngetren dong. ada abu lah, ada abu. Bu, mak nyerbu. Nyerbu. Mager kono. Ah.